Kubor Baman Kisngi, Awalam Shapi, the Unang Yalam News. Today's program on environmental, legal literacy and community. Broadcast is from Nagari Lumbia Kuai. Enam day. Kani ketika pilihan jaga jom kini आप लोग क्या बोलता है थाली है ना खाने का थाली है ना तो पहले से अभी थोड़ा ठीक हो गया है कि नहीं लेकिन इसको और सफा करना पड़ेगा बगा खुद कलम बा कजी त्रैलम जम किसिया कलम सुनियो मां हमदे तंग मन इस पर नीला बंफा परेयो हमने बन आप हमने भाई कनो नीला बंफा दैनम दai Anda kajing kuat jom kani kajing kala jom kani ngasi om berapor apa office itu ini shop meeting isi om kajing kala kajing lagi long lagi beri. Kita makan mau ba, katung ki anu ki dargun ki steps, nani ki prevention ki petition, naman tawan terkuat ya kamariam. Lakat dari haka water ka kawa ki pung mo nani haka bede berkenika leer bagin yo ya kanika leer ka bukuat tikumta ni kapan nakalang jong piru bapin ya tray lang batli ndai tang mangi bagin ya tray mo idi man ya tray lang rangkat na marba mang piru pidan kam ya ka ka leer ka bukuat ka bukuat dai te mangiru pidan kam ya ka leer ka bukuat ka bukuat nang ba kamariang kan ka bukuat Banyo iki Kubor Baman Kisngi, subscribe subscribe ya channel Unang Yalam News. Kumle shibu.